Narumpayu Neoskum, ka channel nam daki padba, ka briyo nyotarp. District Commissioner jangka Morrigaon, Assam, ulapha pencayo Dr. Kanteshwar Bordoloi, Gynecologist, Senior Medical and Health Officer, ha STHG Civil Hospital Hadin, balasumar penkhakun, kumba arpuisin, daka lower segment cesarean section, LSCS hapoch pokanta. Katkum ka show cause notice, balapha shaw new doctor, lale ru yakaching poch penkhakun hapadeng, lai saw po baje mensni, kataka santarik, hadu shibaje sanpo men step senya katakan riu tarik kabalong hapoka major operation theater jangkani ka hospital kani ka jing sumar u doktor yaki arpwei ngut tang hapo shpakon tak lawan ra ka jing sngokhya bat yiru yaka jing shngan bat ru lada bot yaki kendon sumar breu ne em halor kani ka jing le jong u la pharu yaki bor hospital ban a yaka report hakabaya dei bat kini nadu ka jing pen khre ka jing pen khoj yaki tiar bat ru ya kajing dan kajing kray jangkinas bat kiwei hapo kani kajing le ya kani ki operation hakan notice UDC la pharu ya kiba penya ya hospital ban ai ka report babania kumno ki kendon balabu renti haba penlong ya kajing put kumno bala pen khoj ya ki jing dan kamban put katno ngut kiba tray bat ru kumno bakila sha put bat dakatno sin pat kila le hakapor ba kila pendat biang pan ya kata kabala le kabala long palat kapor kabat bian ban le hadu kat ni teliki kes hakini ki kenta udisi ulong ru hakapor ban lek pek bat la lek pek benia ru ya ka hospital la shem ya ka jingduna na do kitiar sumar ka jing tho jingtar bat kiwe ki bapen phla ya ulada labo ne emi kendon balabu la pha ru yo Dr. Bordoloi ban pensyai bat ban batai benia yakini ki eki baro balale hakini ki laisngi uniu doktor ulong bakani ka jajing puj kamdei ka bae bat ulale hakaba simpor kumba arpusan minit tangba hakaba la yathu ru baka khamsuk ban kha khun yau ka simpor tang kumba khatsan minit hi barhapo kani ka jing puj kani ka jaka ladan artli ki jaka pen puj kabala pensuk nakadaw bala ru ban pen khoj yakawai kat ba dang pendan kam yakawai